Ya, sampai cantik. Jatuh di sebelah kiri diisi. بسم الله. الفاتحة وقراءة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نوينا بما نوى صاحب الكتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وما نريد أن نقرأ إلى صاحب الكتاب خصائص أمة المهدية الإمام الحبيب بارك الشيخ مشايخنا حبيب محمد بن علي بن عباس المالكي ثم نهديها نقدم ثواب هذه القراءة إلى أرواح والدينا ولكم خاصة أماتنا أماتكم أمات المسلمين عامة ثم إلى أرواح متقدم في هذه المصلى في هذا الحرم من العلماء والأولياء الصالحين المقربين أجمعين ثم إلى روح المرحوم زكية بنت كياغوس محمد سليم حجي محمد روليب يحيى بن حجي يحيى المرحوم أحمد دني بن حجي محمد غالب يحيى المرحوم ذوالفقار بن نافس أغوس حسنة بنت كياغوس محمد سليم حفصة بنت كياغوس محمد سليم كياغوس محمد زين كياغوس محمد سالم كياغوس محمد حبيب كياغوس محمد سليم المرحومة نور صفة بنت حجي عثمان كياغوس محمد سليم بن كياغوس محمد صالح أولياء سلسابيلة بنت ذوالكفلي فريدة بنت حجي محمد غالب يحيى ووالدينا ولكم خاصة عامتكم أمة المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أن الله يتقبل أعمالهم ويتجسن سيئاتهم أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان بشر والأمسة والرضوان على هذه النية صالحة جالبة لكل خير دافعة من كل شر نولكم من المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kak Somad maju, Kak Somad nyendek boleh. Kak Somad, Mang Somad, maju sini. Mang Ci Somad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاحيات. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هاشر
سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الطاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتفل سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجن سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهير سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا السراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفيظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا مؤمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو هرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصدق سيدنا الرحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم اهدنا صراط الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله
سيدنا حزب الله، سيدنا نجم الثاقب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على اسمه سيدنا عجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب، سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا الصادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مقتف، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الشافل، سيدنا واصل، سيدنا موصل، سيدنا السابق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا السائق، سيدنا هاد، سيدنا مهد، سيدنا مقدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الرحمة، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقل العثرات، عفوا عن الزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم، سيدنا محصوص بالعز، سيدنا محصوص بالمجد، سيدنا محصوص بالشرف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وسيلة، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا صاحب الإزار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا صاحب الحجة، سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الرداء الرفيع، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المغفر، سيدنا صاحب اللواء، سيدنا صاحب المعراج، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القضيب، سيدنا صاحب البراق، سيدنا صاحب الخاتم، سيدنا صاحب العلامة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رفع الرتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة شوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. معاشر الأحباب حاضرين رحمني رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعوات والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ikhwani, jamaah majelis taklim, majelis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Majelis taklim dengan pembacaan hadis-hadis Rasulullah di Musalla Al-Ikhlas atau Musalla Ki Haji Abdul Samad, Kampung Sungai Juju Laut. Rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Di malam yang ke-12 daripada bulan Jumadil Akhir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana yang begitu nyaman, begitu indah, tentram, tenang kita rasakan ikhwani. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat ini dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah yang memberikan nikmat kepada kita dan Allah pula ya Rabb Engkau yang akan memberikan kemampuan kami untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Terlebih saat ini ikhwan, kalau kita melihat dengan keadaan begitu banyak di belahan bumi kita ikhwan dan muslimun, terutama mereka kebanyakan sedang menghadapi, sedang mengarungi musibah yang begitu besar. Hilang tempat tinggal, hilang tempat usaha, bahkan hilang nyawa keluarga atas musibah yang datang kepada mereka. Alhamdulillah kita diberikan Allah aman, nyaman, tentram sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita dalam ibadah kepada Allah dengan tenang nyaman, mencari rezeki pun dengan tenang dengan nyaman, duduk di majlis pun dengan tenang dan nyaman. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan semua yang wafat dalam musibah-musibah yang ada, terutama ikhwanana di Aceh,
di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Padang dan sekitarnya. Allah catat mereka semua sebagai syahid fisabilillah. Allah ampun segala dosa mereka dan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Dan yang masih hidup di antara mereka, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, kesabaran, Allah berikan sembuh dari yang sakit, dan Allah berikan tempat bernaung yang indah, yang baik, yang berkah, yang layak untuk mereka insyaallah taala, dan Allah pun bukakan pintu-pintu rezeki untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, pada malam hari ini juga kebetulan ya, Akhi Nandung mengajak kita sekalian, kebetulan memang pas harinya malam ini nujuh daripada bibian beliau almarhumah Zakia binti Ki Agus Muhammad Salim. Jadi kita tetap majlis jalan, cuma nanti insyaallah sebelum kita tutup kita baca tahlil ya, untuk almarhumah dan semua keluarga almarhumah, dan juga untuk keluarga kita yang telah wafat insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih kita dalam pembahasan tentang fadilah kemuliaan Al-Qur'an, ahli Qur'an, orang yang belajar dan mengajarkan Qur'an, orang yang menghafal Qur'an, dan segala hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita bacakan tentang cerita bahwasanya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, di saat beliau menjadi khalifah, beliau memerintahkan kepada sahabat yang agung Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang beliau tunjuk sebagai wazir atau sebagai rais, pemimpin di provinsi atau kota. Gubernur lah ukuran kita sekarang ini, di daerah Basrah yaitu Irak. Apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, agar beliau memberikan perhatian, yang mana perhatian adalah bentuk penghormatan dan cinta, ta'zim. Kepada siapa? Kepada mereka para penghafal Al-Qur'an. Dengan apa? Memberikan hadiah, pesangon, memberikan tambahan biaya hidup buat mereka para penghafal Al-Quran. Dan ini bentuk ta'zim, bentuk mahabbah, bentuk ya, ikhtiram yang tinggi dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada mereka para penghafal Al-Quran, dan juga menjadi motivasi ini untuk orang-orang yang belum hafal Quran untuk menjadi mereka penghafal Al-Quran. Walaupun kita yakin semua sahabat Rasulullah termasuk mereka tabi'in bukan tujuan mencari yang seperti ini dalam menghafal Al-Quran. Mereka berharap menjadi orang yang dekat kepada Allah dan Rasul. Dengan Quran mereka bisa semakin hebat beribadah, semakin dekat kepada Allah, mereka bisa berdakwah, dan mereka bisa mengajarkan Quran kepada orang-orang yang membutuhkan pengajaran dari Al-Quran. Dan mereka hanya berharap nanti di yaumil qiyamah, tidak berharap di dunia. Baik, mari kita lanjutkan ikhwani rahimakumullah, membacakan hadis berikutnya. Wa minha, di antara kemuliaan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, yang menekuni Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Wa minha anna ahlal Quran mimman yu'allim aw yata'allam Al-Quran hum khairun nas. Di antaranya di sini dikatakan anna ahlul Quran, anna ahlal Quran, sesungguhnya ahli Quran. Jadi ahli Quran itu sudah sering kita sampaikan ya, bukan hanya penghafal Quran. Siapapun yang menghubungkan dirinya erat dengan Al-Quran, dengan sering rajin membaca, mempelajari, menghafal, mengajari, membelajarkan orang untuk bisa baca Al-Quran atau mengupas isi Al-Quran, mereka semua termasuk ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Al-Quran adalah keluarganya Allah, dan mereka adalah orang-orang utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna ahlal Quran mimman yu'allim wa yata'allam, yaitu orang-orang yang mengajarkan atau yang belajar Al-Quran. Termasuk tak belajar Iqra? Termasuk. Jelas itu cikal bakal kita bisa baca Quran dari belajar Iqra, belajar tahsin, ya. Bagaimana cara melafazkan makhraj-makhraj dengan benar. Itu kadang-kadang dianggap hal yang sepele, padahal itu azim. Dari situlah pondasi awal seorang bisa baca Quran, bahkan bisa membaca semua kitab-kitab yang bertuliskan dengan huruf Arab atau huruf hijaiyah. La ilaha illallah.
Mimman yu'allim aw yata'allam, orang yang mengajar atau yang belajar Al-Qur'an, hum khairun nas, mereka itulah sebaik-baiknya manusia. Mereka itulah termasuk kelompok sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sanad hadis ini bersambung kepada sahabat yang agung, seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Beliau adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa fi riwayat, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, lalu mengajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Dalam riwayat lain bukan dengan ucapan khairukum tapi afdalakum, sebaik-baiknya di antara kalian adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan Al-Qur'an. Jadi jangan lagi ikhwan kita menganggap sepele guru ngaji di kampung-kampung, di musola, PAUD, TK Al-Qur'an. Ya, kita ini kadang-kadang Allah SWT minta maaf ngajak, kalau nggak ada guru yang bisa mencetak anak kita jadi hafid Quran, apalagi dari sebelum balik masih kecil, wah itu yang kita sanjung, kita muliakan. Kita lupa yang ngajak di alif ba ta mengenal huruf hijaiyah, itu yang lebih hebat lagi. Ala kulli hal ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi beruntung kita yang maaf belum bisa baca Quran, belajarlah biar masuk dalam kelompok ini. Belum lancar baca Quran, belum paham tentang tajwid panjang pendek, apa itu ikhfa, apa itu idgham, apa itu iqlab, belajar. Apalagi masih mentanian, belum bisa baca Quranian, belajar ya ikhwan ya auladi ya ahbabi wa ashabi. Antum sekarang umur sudah berapa? Baru 50. Masih baru ikhwan, kalau untuk terlambat tidak terlambat untuk belajar Al-Quran. Siapa tahu umur kita sampai 75, 80. Kalau hari ini kita bersabar setahun, bukan seminggu, bukan sebulan, setahun baru bisa baca Quran, belajar. Sisa umur kita masih 25 tahun lagi, alangkah senang dan beruntungnya kita. Ya, bisa selalu baca Quran. Karena ikhwan minta maaf, kita ngejo ke diri dewe untuk nerangi kuburan kita. Nak berharap dari anak cucu kita, wallahu a'lam, apalagi dalam dunia langsung sudah ribet ruwet seperti ini. Mereka sibuk dengan ngejo ke kehidupan mereka. Kalau mereka masih sempat ngangkat tangan setiap habis salat, rabbi fili wali walidayya warhamhuma, alhamdulillah. Wa ba'dhum la, sebagai mereka tidak, apalagi nak ngaji ke Quran, apalagi nak ngirim ayat-ayat Al-Quran, sedekah daripada salawat, sedekah daripada zikir-zikir. Maka kita beri jola dewek, ini yang kita harus usahakan. Mudah-mudahan kita punya keluarga akan mendoakan kita, akan mengirim pahala buat kita. Tapi sampai kapan? Ini contoh yang jelas-jelas kita jalani sekarang. Keluarga besar almarhum mengadakan tahlil 1, 2, 3. Setelah 3, 4, 5, 6 mungkin tidak. Lalu menuju sekarang. Ya. Nah, apa kabar 2, 3, 4, 5? 3, 4, 5, 4, 5, 6 itu apa kabarnya? Apakah ada kiriman-kiriman? Allahu a'lam, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan keluarganya terus berzikir, membaca Quran walaupun tidak ngajak ungami. Nah, habis nuju ni kapan? Nunggu 40, alang kelamunya. Tapi kalau kita punya anak, punya keluarga, punya cucu yang mereka itu orang yang lancar, rajin beribadah, baca Quran, itu tidak ragukan. Mereka akan selalu ingat kepada kita membaca Quran, dan bahkan mereka niatkan setiap baca Quran kapanpun, dimanapun, ku hadiahkan untuk emakku, untuk uakku, untuk nenekku, untuk kakekku. Ya habada, nikmat yang seperti itu. Hati nak disiap ke ikhwan. Nak disiap ke anak-anak yang bakal baca ke Quran untuk kita, nak disiap ke cucung-cucung yang bakal rajin baca Quran untuk kita. Kalau kita tidak siapkan sudah lewat. Ya, tidak usah jauh-jauh minta maaf. Mungkin ada di antara kita, bahkan mungkin itu adalah kita yang sebulan sekalipun tidak ngirim ayat-ayat Quran kepada orang tua kita. Namun kalau tiap malam Jumat masih kami, apalagi di kalangan habaib, betul sekali malam Jumat itu nak ada jenazah sudah menjadi seakan-akan itu adat. Setiap malam Jumat kumpul tahlil. Walaupun yang di THK ini tahlil ketua sudah meninggal 10 tahun, 15 tahun, 7 tahun, 2 tahun yang lalu. Jadi memang itu sudah menjadi rutinitas dawam setiap malam Jumat. Mereka selalu membaca Yasin tahlil, kadang ditambah dengan tabarok.
Kalau tidak ada kebiasaan macam itu, Yasin tidak pernah, tahlil tidak pernah. Terus nunggu kapan gitu? Aduh, nunggu lagi kapan? 40 lewat nyatus. Dari 40 ke nyatus, 60 hari kan? 2 bulan kosong. Habis nyatus kapan lagi? Naun. Ya Allah, 3 bulan ke setahun itu. Berapa? Lewat 8 bulan, 9 bulan. Kalau tak kacik ngikim ke kuburan kita, ya Allah. Makanya sekali kan berejolah dewek kita sekarang. Berejolah dewek untuk kita punya bekal untuk dikubur kita. Terangi kuburan kita. Dengan apa? Baca Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Daripada nganggu, maaf ikhwan, nganggu gawen katik, cogok sana, cogok sini. Ada anak-anak tetangga yang belum baca Quran, kita kumpulkan. Jangan berharap dunia dari mereka. Carilah pahala. Khairukum, afdalukum, kata Rasulullah. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, yang paling berhak untuk kita ajarkan siapa? Nanti dijelaskan sendiri. Anak kita. Kita ni kebanyakan anak kita pacak baca Quran di tangan wong. Yang tidak di tangan kita dewek. Apa sibuk anak ni ustaz? Sibuk padahal pacak kalau kita mau. Fadilah kemuliaan amal jariah itu dimbek wong. Ya, wong itu yang ngajar anak kita dari tak pacak sampai pacak. Anak kita sepanjang umurnya sampai kita meninggal, sampai dia tua. Yang transfer pahala kepada yang ngajari dia muallimul Quran awal yang pertama. Tayyib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Quran waqra'uhu fa inna mathalal Quran liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bih ay fil laili kamathalihi jirabin mahsyuwa miskan yafuhu rihuhu min kulli makan. Rasul mengatakan ta'allamul Quran, belajarlah Al-Quran, waqra'u, lalu baca Quran itu. Kita semuanya bisa baca Quran, baca. Masa belajar kita sudah lewat dulu waktu kecil, alhamdulillah untuk kita perhatian. Ya, kita masih kelas 2 SD, kelas 3 SD, pergi siap sore guru ngaji. Kami ingatnya dulu. Ya, belajar ngaji masih di sebelah sini dulu. Sama Allah rahim kami. Adat di Palembang ini kalau sudah sampai lam yakunin ngenjuk ketan kuning atau nasi kuning sama ayam untuk hadiah untuk guru. Kalau kita sudah masuk lam yakunin. Kalau sudah lulus sampai wadduha ada lagi hadiah untuk guru tadi itu. Ya. Itu masa kita sudah lewat masa belajar. Sekarang kita mengamalkan. Ta'allamul Quran, belajarlah kamu membaca Al-Quran. Waqra'uhu, lalu baca. Kalau sudah baca tu baca. Fa inna mathal Quran liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi fil lail. Karena perumpamaan orang yang bisa baca Quran lalu dia baca Quran itu la siyama, lebih lagi di malam hari dijadikannya barang untuk tahajudnya dia. Entah dalam solat atau habis solat dia baca Quran. Setengah juz, seberapa juz, ya habbalah 1 juz Quran. Maka perumpamaan untuk orang seperti itu kata Rasulullah SAW, kamathalil jirab mahsyun miskan yafurihu fi kulli makan. Seperti jirab itu seperti kantong kulit yang berisikan misik, minyak wangi yang harum. Lalu dibuka, dibawa keliling sehingga harum semerbak, setiap tempat menjadi harum. Setiap tempat menjadi harum semerbak. Wa mathalu man ta'allamahu faragada wa huwa fi jawfih. Adapun orang yang bisa baca Quran tapi dia tidak ada bagian untuk baca Quran di malam hari. Dia kata tidur tidak bangun malam tidak baca Quran. Maka kamathal jirab au qiya ala miskin ay mulia miskan wa rubita alaih. Seperti juga sama kantong, ya, seperti kantong di kulit itu berisi minyak wangi tapi diikat sehingga keharumannya tidak tersebar. Keharumannya tidak bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya. Wa minha anna man allama waladahu al-Quran faqad haza khairan 'aziman la yusawi khair wa nala ajran kariman la yuwazihi ajr. Ini mudah-mudahan jadi motivasi kita. An-Naman sesungguhnya kata Abi Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nanti hadisnya dijelaskan sama beliau. Siapa yang mengajarkan anaknya sendiri untuk biar bisa baca Quran. Hanya kita ada tak bagian kita mengajar anak kita. Memang ikhwan nak sabar.
ngajak Iqra tu bukan gampang. Yang kita nak sabar, yang budak juga nak sabar juga. Karena kalau budak yang belum lancar, jangan naik ke lembaga berikutnya. Ulangi lagi sambil lancar. Ulangi lagi, kadang-kadang budak berlari. Kitanya juga ngajari. Ya, ihdinas, you know. Ghairil. Kita. Dia ajari sarah sambil gitu. Ya, biar dia pacak lepaskan huruf ra. Nak sabar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, apalagi anak dewek. Ya, kita ni kadang-kadang lebih tak sabar. Ngapa anak selalu kalau sama kita kadang-kadang manja. Kitanya juga terlalu manja ke dia. Tapi ada yang streng. Ya, rotan samping. Baca. Ya, salah dikit cetek. Salah dikit cetek. Maksud salah banyak jedar meja digebuk. Ya. Masya Allah. Cubit. Ya, salah cubit. Masya Allah, tabarakallah. Anna man alama waladahul Quran, sesungguhnya siapa yang mengajarkan anaknya untuk baca Quran, haza khairan azima, maka orang itu mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sebesar apa? La yusawi khair, tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang lain. Maaf, kita nunjuk nafkah anak kita, itu baik. Tapi mengajarkan dia Quran itu jauh lebih mulia, lebih hebat daripada kita nunjuk nafkah, nunjuk pakaian, nunjuk segala macam fasilitas hidup. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa nala ajran kariman la yuwazihi ajran, dan mendapatkan ajar, ganjaran pahala yang sangat agung. La yuwazihi hajar, dan tidak ada bisa disamakan dengan pahala-pahala lainnya. Nah, apakah kita mau hal ini diambil oleh orang lain, ikhwan? Anak tak sempat ketik waktu. Ini anak ketik waktu. Habis maghrib ke mana? Kalau memang habis maghrib kita hadir majlis, ikhwan, sementara anak kita cuma punya waktu habis maghrib, kita juga punya masa, tinggal ke majlis demi ngajar anak kita. Cari majlis yang masih ada yang subuh, ada yang asar. Kecuali majlis yang kita pelajari, yang kita hadirin memang majlis yang kita sangat butuhkan, kita tak paham fikih, dah paham bab solat, bab wudu. Ada majlis di waktu yang memang bainal isya'in kita hadiri, tapi tak setiap malam juga. Luangkan waktu untuk anak kita. Ya, luangkan waktu untuk anak kita. Karena mengajarkan itu bukan cuma ilmu, tapi kedekatan jiwa ni lebih terasa. Kedekatan, kebersamaan. Kita kadang-kadang main sama anak kita bareng, makan bareng, tidur bareng. Sekarang ibadah bareng, mengajarkan Quran sama dia. Banyak salafun salihin kita dapatkan mereka itu terdidik menjadi orang besar lewat tangan orang tuanya. Sekarang hadis yang diangkat oleh beliau. An Ali radhiyallahu ta'ala Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Addibu auladakum ala thalathah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara. Artinya yang lain boleh diajarkan, tapi 3 ini jangan sampai tidak diajarkan. Ajarkan, didik, pahamkan biar mereka bisa. Addibu auladakum ala thalathah hisal. Ajarkan kepada anak kamu, didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, hubbun nabikum. Tanamkan agar anak kita cinta kepada Rasulullah. Ini perintah Nabi, ikhwan. Bahkan kebutuhan yang sangat vital buat mereka. Kalau ada Rasulullah di hati mereka, ya Allah ni'mat. Mulai dikenalkan tentang sunnah Rasulullah, dikenalkan cita-cita Rasulullah. Dari kapan? Dari semenjak kita lihat mereka mampu untuk menerima. Ya, kalau budak masih umur setahun, mungkin 2 tahun, setahun setengah, mungkin belum bisa diajak ke doa-doa panjang, belum paham cita-cita tentang Nabi. Ya, pelan-pelan ajarkan yang pendek-pendek dulu, praktek cara makan duduk, pakai tangan kanan dulu. Baca doanya mungkin belum pacak panjang-panjang, bismillah, jadilah. Terus tambah hari, tambah tahun, tambah umur, tambahkan terus marifat. Mulai kita kenalkan sosok agung Rasulullah SAW. Yang kedua, hubbu ahli baitih. Tanamkan kepada anak kita, didik mereka, ajarkan mereka agar mereka mencintai keluarga Rasulullah. Cinta Nabi tapi tidak cinta keluarga Nabi, tak terima, tertolak cintanya. Begitupun ya cinta kepada sahabat Rasulullah. Namun hadis ini menjelaskan 3 perkara.
Dan ini alhamdulillah kita dapatkan banyak di Palembang ini, termasuk keluarga besar lingkungan Langgar Al-Ikhlas ini. Yang ditanamkan oleh orang-orang tua mereka untuk cinta kepada habaib. Dekat, bahkan bersusunan. Bertetangga, nama-nama biji enggak kamu? Nama-nama Palembang nama tu. Contoh almarhumah Zakiyah. Ini nama-nama habaib. Ya. Jarang sekarang orang pakai nama Zakiyah. Bahiyah. Ya. Rogaiyah, Umi Kulsum, itu nama-nama Palembang dulu itu kalau. Mirip persis dengan nama yang dipakai oleh para habaib. Ditanamkan cinta, ditanamkan mereka untuk memuliakan. Dan mereka merasa bangga ketika bisa susunan ya, dengan para habaib, lagi dari kalangan orang-orang soleh. Nah, tanamkan cinta kepada keluarga nabimu. Yang ngomong ini siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah tahu ya akan muncul zaman-zaman orang yang memusuhi keluarga Rasulullah. Jangan memusuhi, tidak cinta, tapi suatu musibah besar. Apalagi memusuhi. Kalau memang kita tidak bisa cinta, karena manusia, Habib itu manusia, Ustaz Said itu manusia, banyak kekurangan. Kadang-kadang lebih bejat dari kita. Misal, astagfirullahaladzim, ya tetap jangan pandang mereka dengan kebejatannya, tapi pandanglah mereka adalah cucu keturunan dari Rasulullah. Ya. La ilaha illallah, kita guru, kita ustaz, murid kita habib. Ya tetap kita muliakan mereka. Aku memang guru, dimuliakan oleh muridku, tapi aku muliakan dia karena mereka adalah anak cucu guru. Bahkan satu kebanggaan buat guru yang ketika punya murid haba. Ya, ini yang kita saksikan pada Ustaz Ali Martoyib. Ya, beliau bukan beda-beda kan, tapi itu beliau tampakkan tanpa disadari atau disadari. Ya, ketika menghadapi murid itu habaib dengan bukan habaib, rahmah, cinta, kasihnya lebih. Kalau ada yang nakal itu Habib, yang nakal lagi bukan Habib, beliau akan lebih prihatin kalau itu Habib. Ya, kenapa? Ya, karena mereka ada titisan darah Rasulullah SAW. Dan kita jangan ada iri atau hasud ketika melihat ada orang yang melebihkan Habib. Ya, Ustadz sama Ustadz, yang Habib dilebihkan, yang bukan Ustadz, yang bukan Habib duduk di luar, yang Habib masuk juga. Sabar, memang bagian sudah ketentuan Allah. Ya, iya kan begitu. Kadang-kadang bahkan kita lebih merasa kita sebagai Ustadz. Itu Habib bukan Ustaz, tapi wong muliakan Habib itu. Aku duduk jabo, Habib itu Ustaz bukan duduk juga. Sabar. Ya, wong lagi belajar untuk memuliakan ahli bait Rasulullah. Kita pun harus cinta, berusaha. Ya, kalau tidak mampu cinta minimal jangan kita membenci. Ya, suatu kerugian besar kalau kita tidak cinta. Karena Rasulullah almar'u ma'aman ahabab. Walaupun sebejat apapun ikhwan pernah ada seorang syekh azim di Mesir, beliau sempat memusuhi atau memboikot seorang habaib yang dianggap habib itu bejat, tukang maksiat. Dia orang soleh sebetulnya, dia orang soleh, dia orang baik, bahkan dia sering mimpi Rasulullah. Tapi ketika dia pernah mengusir seorang habib yang datang dalam keadaan mabuk, diusirnya, maka dia tidak dapat lagi mimpi Rasulullah. Sampai akhirnya dia pun dimuliakan Allah, mimpi lagi Rasulullah, tapi Rasul tak jenguk ke dia. Rasul tak jenguk dia. Sampai dia nangis dalam mimpi itu, ya Rasul, kenapa kau tak memandang kepada aku? Maka dia Rasul, kenapa kau usir cucu anak keturunanku, kata Rasulullah. Maka begitu, ya Rasul, dia ada alasan. Dia mabuk, dia bejat dia tu. Maka Rasulullah mengatakan, aku nak nanya sama kau, kata Rasulullah. Anak durhaka masih dapat tak warisan dari maknya? Masih dapat tak warisan dari bapaknya? Masih ya Rasulullah. Nah, tidak putus kata Nabi. Ya, anak durhaka anaknya. Ya, meninggal banyak dapat tak warisan? Tetap dapat. Ya, kalau kita melihat seperti itu, kita mampu tegur, nasihati, didik, lakukan. Tak mampu, doakan. Ya, tak mampu, doakan. Kiai, ulama, habaib, anak keturunan mereka, itu seperti Ka'bah. Ketika Ka'bah itu kotor, bukan kita hancurkan, bukan kita caci maki Ka'bah, tapi kita bersihkan. Ya, kita tidak mampu membersihkan, ya jangan dicaci, jangan dimulai. Ka'bah adalah Ka'bah, walaupun ada 1000 burung merpati beraknya. 1000 burung merpati ngeberai Ka'bah sampai Ka'bah tidak terjenguk lagi. Tai kan. Apa nak kita hancurkan? Tidak, kiswahnya baik kita mbek, kita cuci ke, kita ganti kiswah yang baru. Bukan Ka'bahnya kita hancurkan. Tapi jangan salah pula. Kita kadang-kadang salah ikhwan menyikapi anak kiai, cucu kiai, anak waris, cucu wali, anak habib, cucu habib. Ketika mereka salah kita talakkan.
Mereka tidak melakukan ketaatan yang diwajibkan Allah, apalagi yang sunnah jangan kita biarkan mereka lalai. Apalagi yang wajib, misalnya ada Habib tidur di rumah kita, subuh tak bangun, bangun ke? Dia tak solat, masuk neraka juga. Ya, bukan berarti mereka tak masuk neraka, mereka bermaksiat, diadab Allah juga, sama. Kadang-kadang ada orang yang salah. Ya. Seorang Habib, seorang anak kiai, seorang anak wali, anak gurunya melakukan perbuatan yang salah, katanya takzim sama guru tadi, ditalakkannya yang salah, dibiarkannya berbuat salah. Justru itu kesalahan yang fatal. Sama inti punya gelas kristal belagak cantik, diletak kong di ujung sini, sementara meja ini goyang, nak inti talakkan, nyampak pecah apa inti selamatkan? Inti selamatkan, ditaruh di tempat yang aman. Mahakala. Dan ingat, Rasulullah mengatakan, bahkan ini ayat Al-Quran, aku tidak minta apa-apa dari kamu, illal mawaddata lil qurbah, kecuali adanya rasa cinta kamu kepada keluarga. Aku tidak minta imbalan apa-apa di dunia. Aku tidak minta imbalan apa-apa. Dan ini pun ucapan dari Rasulullah SAW, dan ini pun ucapan para salaf kebanyakan. Kalau ada seorang sadah, seorang habaib, seorang keturunan Rasulullah, kamu tolong dia, kamu bantu dia, kamu berikan pengorbanan kamu, tapi dia tidak bisa balas kamu, jangan takut, kata Rasulullah, aku yang akan membalasnya. Kalau seandainya anak keturunan itu tidak membalas, bahkan melupakan kebaikan kamu, aku tidak bakal lupa, kata Rasulullah. Aku akan membalasnya. Begitupun juga kiai, ulama, aulia. Jangan kita anggap mereka itu wafat, meninggal, selesai. Guru kita kiai fulan meninggal, lalu kita perhatikan keluarganya, kita perhatikan aja, pastikan dia akan perhatian kepada kita. Tapi kalau kita lalaikan, kita talakkan mereka dalam kemiskinan, dalam kelalaian, anaknya tidak nurus ke cita-cita abahnya, meninggalkan majlis, bahkan berbisnis dunia dengan kentalnya, tegur, nasihat, selamatkan, maka aulia tersebut, kiai tersebut akan sangat perhatian dengan kita, akan mendoakan kita, akan berterima kasih, bersyukur sama kita. Dan itulah bentuk syukurnya kita, terima kasih kita kepada sang wali, sang kiai, sang guru tersebut. Jadi bukan nalakkan ketika mereka salah, dimanjo dengan segala fasilitas sampai mereka lupa. Itu kadang-kadang kesalahan kita di situ. Yang mudah-mudahan kita jadikan Allah hamba yang bisa menjadikan kecintaan kita kepada orang-orang soleh, kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat, kepada ulama, kepada aulia, menjadikan kita dekat kepada Allah. Almar'u ma'aman ahbabt. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tanamkan, didiklah keluargamu, anak-anakmu dengan apa? Wa qiraatil Quran, agar mereka baca maca Quran, rajin maca Quran. Perhatikan ini ikhwan. Sekarang minta maaf, kita sudah punya anak besar, masih kecil, sudah besar sampai bujang, bahkan sudah menikah. Coba tanya, maca tak Quran tiap hari? Tidak. Seminggu sekali? Tidak. Sebulan sekali pun tidak. Wallahi minta maaf, nangislah kita sekarang. Lah pacak terbaca, kalau kita meninggal katik ngemi kita baca Quran. Tak ada baca Quran semua. Palingnya tadi 1 2 3 nuju. Itu pun kalau sisip, kadang-kadang anak kita pas tahlil 1 2 3 bahkan mulai dari nyolat ke jemaah tak melok dia, nyolat ke jenazah. Pok kata tegak dapat pintu masjid nunggu ringgo-ringgo. Begitupun ketika tahlil 1 2 3 uang maca Yasin dia tegak, jodohnya lagi mau tamu tapi kelakar. Judulnya nih mau tamu, sampai kelakar. Wong maco Yasin, malkono maco. Wong ucap la ilaha dia kelakar. Kira selesai, repot bentuk kue, bentuk makanan. Itu sudah realita yang kita saksikan. Seharusnya mereka duduk. Kalaupun mereka ikut nyimo tamu, kata adalah perwakilan 5 buah, si kok jadilah depan atau 2 minimal 3 nya melok duduk. Kalau tak juga kata harus tegak kalau nyimu tamu, mulut tetap berzikir, tetap melok baca Yasin, tetap melok baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Nah, ikhwan sekalian, siaplah anak kita yang seperti itu. Kalau tidak, naudzubillah. Ya, jangan kita tertipu dengan kesuksesan dunia mereka, kepandaian dunia mereka, sementara mereka akhirat tidak ada. Rasulullah nyuruh, alimul Quran, wa qiraatil Quran. Dengar ke benar tak? Kalau memang kita tidak ada kemampuan, ya baru kita titipkan sama muallim. Ya, di PAUD, di rumah Haji Fulan, Ustaz Fulan. Kalau memang kita tidak ada kemampuan, istri kita pun tidak ada kemampuan. Fa'in hamalat al-Quran hafadhatahu. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang membawa Al-Quran dalam makna
mempelajari, mengajari, membaca Al-Quran adalah orang-orang yang dijaga oleh Al-Quran. Fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Mereka terjaga. Dari apa? Dari panas terik padang mahsyar di saat berkumpul manusia, mereka dinaungi oleh Al-Quran yang mereka baca. Ma'a anbiya'i wa asfiya'i, dan mereka akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi dan orang-orang pilihan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa nahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembacaan kitab. Mari kita bacakan tahlil. Ya, tadi salawat itu kita niatkan sebagai pengganti surat Yasin barangkali. Ya, sebagaimana sering kita lakukan di ziarah Datu Agil. Ya, kalau kita ziarah Datu Agil, pembacaan Asma'un Nabi, lalu kita langsung tahlil, tidak baca Yasin, tapi insyaallah pahala salawat tidak kalah hebat daripada untuk kita hadiahkan kepada orang yang kita cintai, termasuk pahala daripada majelis ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli afdal as-salatin as'adin makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika ذكرماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك بنا سيدنا محمد ماتك ومداد كلماتك وسلم رضي الله تعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليه نهي عليه الموت. آمين. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله،
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآيات الكرسي والثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذتين إلى أرواح المذكورين في هذا القصص خصوصا المرحومة زكية بنت قسم محمد سليم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أمة المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أن الله يتقبل أعمالهم ويجزيهم سيئاتهم أن الله يرضى في قبورهم ويرحم بشر الأعمال سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها أنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرنا وما صلينا وسلمنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قلناه يا الله يا الله في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة المتقبلة نهديها ونقدم ثواب القراءة إلى رسول شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء المغرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها أجمعين. سوسن سادتنا أولياء من أهل المعنى والباقي وأهل الذنب والفرد أقدر أجمعين وأهل حضر من كلهم أجمعين. سيدنا محمد الله من عيسى سيدنا صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي البعالوي سيدنا عبد الرحمن سكاب الله أجمعين وصولهم وفرهم وجميع سادتنا أولياء من أهل هذا البلد أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين. سوسن متقدمين في هذه الحارة في هذه الولاية في هذا المكان من العلماء والأولياء والصلحاء والصديق المقربين أجمعين. ثم إلى أرواح كافة صوفيين إلى مكان وشان القضي إلى أمر برها ثم إلى أرواح كافة المعلمين ومدرسين ومشايخنا ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم حجي محمد غريب يحيى بن يحيى أحمد بن حجي محمد غريب يحيى ذوالفقار بن محمد نفس أقص حسن بنت كياقص محمد سليم حفصة بنت كياقص محمد سليم كياقص محمد زين بنت كياقص محمد سليم كياقص محمد حبيب بنت كياقص محمد سليم نور السيبان بنت حجي عثمان كياقص سليم بنت كياقص حجي محمد صالح أولياء سلسبيلة بنت ذوالكفلي فريدة بنت حجي محمد غريب يحيى خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببها المرحوم إلى رحمة الله القيوم زكية بنت كياقص محمد سليم. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل الطلال بين أيديهم وضجفك كأنه من النار حجاب من الستر من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسل من الثلج والبر والورد. اللهم تقبل أعمالها وتجزل عن سيئاتها. اللهم ادخل في قبرها وقبورهم روح والريحان والبشار والأمان والفشة والرضوان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خرة نيرا بحقك يا عزيز يا رحمن صلى الله. اللهم رب بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل منهم بحمدك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم. الحمد لله. تقبل الله منكم.